I dobrodošli još jedan video na Balkan kanal. Danas igramo ponovno Call of Duty dvicu, drugi dio, znači prelaska. Znači... Evo kaj je puške imamo, da. Sada, ko je čitao, vidio je, trebamo znači da popravimo neke žice, valjda sad, da. I to 6 na njih je ostalo, mislim da je ono tamo jedno. Ono su tenkovi. Trči. Jedan manje. Znaš šta, ipak ću na ovu pušku da bacit. U prošloj epizodi smo uspjeli, znači, preći misije, ono, jedno smo umrli, ali eto. Mora ta klopa bomba. Iskreno nisam dugo igrao Call of Duty-a. Kako nisi više crku? Da, sad možemo prvo. Jučer sam snimao jedan video, igrali smo. I to neko mene odozgo gađa. Igrali smo PES. I to šesticu. Sviđa mi se ova puška, ako ćete iskreno, ono, u početku mi je izgledala, ono, ništa s ničim. Malo je falo. Snimali smo PES, znači, šestu, ali šta se desilo, ali sve što nemam. Znači, sve smo najnormalnije snimali. Oj, ne, mrtav sam. Vratio sam naprijed na tenko, na vidik tenkovima. Čao, uzeti. Opa. Hvala mi. Ko me sad ubi? Ne znam. Neko me ubijači svo vrijeme ovdje. Možda bi ja trebao da primijenim onaj Rambo stil koji prošli put. Što bi rekao, ono Rambo stil. Kad igra Watch Dogs, tako to. Gdje ima napucavanja dosta. Eto ga, riješili smo se puškom mitraljevca. Odakle gađaju. Aha, tank. Mogu sam svo vrijeme ovdje proći. Odakle? Možda sad je Petar se uliječi tamo. Možda se previše razbacim s ovim granatama. Neko me gađa, ovo mogu biti snajperista. Ne, kako me sad ubim. Aj, granata, nisam pazio. Dešava se. Evo je opet. Bježim nazad. Valjda sam nekoga. Evo ga, jedan manje. Ajde. Moram prvo, ne može. O, evo ih.
Ne igram na nam najlakše. Aaaa, granata, baci. Ja ne znam da li ja to mogu vraćati svako granata, ali to nisam učio da... Znači... Ovo mi je jedna od dražih pušaka, a definitivno najviše metaka nalazim u igrici od njih. Vidio ga! Mislio sam da je moj. Ne igram znači na najlakše, igramo na regular, ne igramo na easy. Ko gađa? Čekaj, sad su ovi živi, opa, to mi niko nije rekao. Granata, bacim, hajde. Oj, ne, slučajno sam ispao dođku. I čovjek me isprebija, znači bože. Opa, me ovo. Znači, vamo. Je mrtav. Ne znam da li su živi, ali sad sigurno nisi, odakle. Bacio sam ih. Baci, bravo. Kabum. Dobre, pa je na dobro mjesto bacio. Se često dešava da kada i moji vraćaju granatu, ne baci baš na najbolje mjesto ako znate na šta mislim. Opa. Sad se već dokačimo ono baš. Jako često uzmem ako puškama raspalim rafal i pobijem ih, moram priznat, znači. Čekajte, jer mi sad trebamo tamo vidjeti. Ohoho. Ovo je dobro mjesto. Bravo. Gdje granata? Oooooj! Kasno sam skopčuo da sam mi bacao granat. Znači sad, da se sjeti šta sam sve pričao u onom videu kad sam igrao PES-a 6. Da imam u budućnosti nekih većih planova, već imam igrica, znači, ali vi mi, znači, ko može nek šalje, znači, imena igrica, pošto ja imam par igrica, već nisam. A šta? Sad ste gotovi. Granata, Ovdje ovo je bar smo dosta vojske izgubili. Gdje je više to? Oooo, šta ih je ovdje? Nemoj sad umrijet! Ova je puška već pri kraju ovih ima... Bježi! Pa bježi!
7 mazap. Opa, kako mi ga skide, znači. Odakle sam. Čekaj. Znači, ja ću vjerovatno nešto ispreskakat ovdje, a nema veze. Ono, vide, neću vjerovatno ono šta, oho šta ih je. Kako? Sad šta si pucao? Uf, vidi ga, živ. Šta si pucao si. I ti. Vidi živa bar. Imamo ja ikog svojih, imam. Čekaj, ovdje treba nešto popravim. Dole treba pa. Dobro. Ovo je sad onaj. Koliko mi je ostalo? Jedno. Dobro. Znači neću stavljamo preduge videe, pošto već nastavio sam na mali kanal. Pa ne želim, pardon, sad nešto od 2,5 sata ovdje. A, konto sam da to ovaj gore. Šta sad, use the field phone to reestablish. Opa. Prvo ćemo da ih popijemo pa ćemo čitati. Use the field phone to register. Aha, trebamo znači da koristim neki telefon da bi kontakt ponovo postigli sa našima, valjda. Za svaki slučaj. Mora jedan biti živ. Uvijek jedan mora ostati živ da mene na kraju. To sad, čekaj. Komrad Kozov. Ajmo Kozove. Panzers. Tank. Aha, sad trebamo ga time. Hoćemo sad biti, ha? Hoćemo sad dizati diču oni nas, kako je to? A ne. Morao si crknuti. Ne idi bala, ne idi, šta odmah moraš ti vidiš nešto. Gledaj, odmah leti na bombu ljudi, to nije normalno. Masakar i kilo. Čudo nisi. Vidio ste u prošloj epizodi kako naliječu na moje granate, znači. Je dole? Tako nije ovo. Nije ovo Call of Duty Ghost da možemo prolaz tako kroz vrata. Dobro, znači pokušavam sve da nađem negdje gdje nema akcije pa da pričam, a izgleda to neću naći. I da, ubije me granata. Niš, smir. Šta sam sad, da. A već ja to sve već vama, ja mislim, ispričao, tako ne znam, znači ne mogu da se nikako da dođem fino, ne znam šta sam pričao, nisam kako ovaj moj leti. Ozbiš granate! Oh, kaj se ovo? Gdje si? Hajde. Okej. Stani, hoću u Vubara da gađam, to. I got two. This is for you. Ovaj moj govori I got one. Rekao I got two, this is for you. Gdje stoji gore? Jaštas.
Ne, ovo što... Ne, moje ubit! Živ! Dobar! Dobar je. Isto... Gdje sad? Aha! Ja se popeo pogrešnim putem, pa poratio sam ovog. Ima ovdje kakav... ima. Ovo mi je najdraže oružje u čitavoj igrici ovaj. A njega ne mogu ubiti s tim. Sa kočom ubijam sve ljude, no. Ohoho. Šta bi sad trebao? Hunt down and disable the panzer 3 tenka. Brate, kako ti misliš da ja to izvedem? Ovako, ovako. Stavio sam eksploziv, gdje? Opuko. Još. Što sad? Još pucaš. Trebam još gdje staviti možda. Ne. Mogu sam to ranije reći da se odmaknem. Mogu sam sad bit mrtav, ono, gleda. Ja čekam da mi ubije mog kada reagujem šta gleda. Onda, opa, eno ga tamo tank. Možda biciklom, opa, granata. Shit. Eine Strauß. Und da richtig Mickey Mouse. Dobit ću copyright. Sam živ. Opa, preživio sam. Da je to tako trebao, ili nije, ne znam. Ovo je moj. Malo si mi bacuo na Njemca, jarane. Malo da te roknem. Či. Sapsam sad municiju. Sad sam izrašao tu sve ne. Kako sam ga fino! Kako mi je fino sjeo, aj sad idemo ga. Pa stavio sam nekako poziv, dobro je. Sad da se sklonimo odavde. Mogu ovdje ući, mogu. Zeznuto, brate, zeznuto. Odradit ćemo sve ovaj dio misije. Evo ga odmah ovdje. Aj sad ću probati ovdje da ga snimam. Ću ga odmah raznije da vidim sam. Da, hoću. Počela je muzika. Nadam se da vi ne čujete jer meni može copyright. Ovako. Šta bo on? Je gotova misija? Gdje ću sad na train yard? Ajmo komrad. Da smo... Da. To je to dostava. Za sad... Ovaj dio misije, prvi smo prošli, valjda nam je još jedan sto, nemam puna. Hvala što ste gledali, lajkajte, subscribe, komentirajte, a i da vam se sviđa moj novi intro, niste mi rekli, hajde, čao. Pa.